Uba George Bilingdo MLA Berem Kumroy Constituency hagane kenti ulapan pau boni airang hak election MDC kebenuan kumukertong Klemseng. Kata hadin belatau ru yak Umroy Democratic Front UDF ha Umroy. Hag jingilang kebelalong hak katnyo trek kulalengkot arajar arpusan hag senong Umroy umdo berti. Ya ka UDF laseng da kejing stu jingmut apreng uba George Bilingdo bad uba Albinos Lingdo MDC Berem Kumroy Constituency. Hak beliau jeng kersan ru bagi sepangut kipat nong kersan nak nega constituency kibada ko bagi jengmut klarai ban penmino duba George Bilingdo bani ko nik election. La ban kedau ba George Lingdo ubri uwe nik nong seng yak Umroy Constituency Progressive Forum UCPF ulah ban wengno nak ketop ban pan tiket hadian ba MDCM ulah pan tiket nrai ubla syatno yak UCPF ban pan tiket pat nak kongres. Kaba kalau air ikut tiket dah bat penduk tiket pad ubah Albinos Lingdo. Pad dai hadian kato kene singipat. Ha ka kan ru trekula lengkot ka UCPF kelarai ban keliap lamano bat bandai ajing kersano ubah MDCM ukertong keseng kongres. Ha bagran kinong patai kubor ubah George Lingdo ule tu bag jing temu jong uhi ban mi bandai aireng hakinik election MDC kalau mencakri upat ba bat ban petru ya ka Umroy Constituency beragawai da ka papan pawe ke jing sungu ka bakrau kipat ba nong kersan kipada ko ke jing mut kila pediang ya kene karai hadian ba uba Albinos lambat mau kila rai bane trelang ha kene election MDC ke Bansawan ule to ru ba ke jing syat klau ba MDC ya ke UCPF uba let pan tiket no na ka kongres bat penduk tiket no uba Albinos kumta halor kene kanong rim ba kem syamya hap syu ya ke jing pentul mar jing mut upat ba Pakila rai ban trelang no akan election MDC. Hadian balapan skame karai ban mi ya kun no kumukertong Klemseng nakaliang uba George Lingdo lambat uba Albinos Lingdo kelapan ke jingkersan ke barat ba nikipat ba no kersan joki ban penjob dan buram bat ban poi syakatong akan election ke ban salong au benai rempang. Idap nak jisu ke bakrau yung blay nak kamta kajing lumlang juki pai ba joko mulai konstituensi hakaban nagaliang jonga ba nagaliang jong e ba Albinos Lingdo XMDC nilai kendo lang bagi merjimut man pelung pelang i perlok no kersian ki jonga bagi jong e hakabang ini perkat nak kabenta kalawe jong mulai konstituensi kerpang nak kabenta ke election MDC arjar apusan hakajing kendo lang jonga bat e nilai merjimut mangi meleduk no kurtong walangi pun peniang independen nak kenhon Umroy Constituency Progressive Forum nagaliang kurtong jungi bat ki katuk an ingot ki perlok galit ban joinyo sya ka parti kongres kabangi mi hap jumut managaliang jungi maneng Albinos Lingdo ibalado tiket na ka parti kongres pan ngi ngayo perkat lang mangi assign do thamai ya kalawe jungi pai ba hapok Umroy Constituency tidak kaji kedua lang jungi minta kesengi bat kaji ya menjur lang jong arli kenhon jong inok persian bagi inok MDCM nagaliang jonga bat nagaliang jungi maneng Albinos Kelerai berpeniang yang George Bilingdo MLA Berem melong kumu ketong MDC arja pusan nak kenhun independen hak nika election ke pemerintah. Jadi ibu ya kajing kerpat kerpon ya barok ke perlok ke baju kersian yang hak Islam ke beladep bat baju kersian du imedeng Albinos bagi sumba ban alam ketika diang ketika mon jongki nak kementar jonga bat nak kementar imedeng Albinos hak ni election ke pemerintah kang mengilak penonrak thong jaga jingjok. Boleh.